Akiaria ari mwena wa Maridi, Mung'aro ni oritie aikaria makamunyita mbaru na gukamuikiria kura muthenya wa keri kiumia twerekeire, akimahe mwihoko wa gugatwara uthii wa nambere na kunyitanira hamwe nao. Kwa miaka 15 nikiwa katika uongozi sijakuwa na audit kweli moja ya pesa za umma. Mung'aro ni amenereirie ngavana wa Kilifi Amason Kingi, akiuga ati ni atiganeirie aikari a mwena uyu na njira ya kwaga kuhingia ciiraniro ciake. Sasa tumeshiba hata kujenga kiwanja kimoja. Akaa hii hapa Malindi, ile kiwanja cha zamani Cleopatra, ifungwe tu fence, ipandwe nyasi, kiwekwe magoli na neti. Hiyo pia ameshindwa kufanya miaka hiyo na katika kaunti nzima. No na kuri uguo, Mung'aro ni oritie aikaria magacirithie thayo na gwithema na ngahiha cia githurano. Ngiribotera Kameme TV, niĩ njĩtagwo Maina wa Mwangi.